na gicanjama mwena wake no Murang'a hindi iria borithi mekugeragia kuhurana na mitu iyo tatu iria igutigite yoraga maabitha eri a borithi mwena wa Kayore na gwithara na mishinga iri. Mitu iyo nirumirirwo ni maabitha a honge itiganite cia borithi nginyagia mwena wake no kuria ingirire nyumba-ini imwe na kwihingira. Undu uria cungiriirie kurehwo gikundi gia borithi ciareke kuhurana na ekuirwo acio thutha wa kwirikana nyumba iyo yuma na mutumia na mwana. Hau kabere mitu iyo tatu igutigite yoraga maabitha eri a borithi kuma ceceni ya Kayole na gwithara na mishinga iri. Ekuirwo acio mahuthirire nduthi gwithara na borithi makorwo makimarumirira nginyagia mwena wa Keno. Kuringana na aikari a itura riu maugite ni gukoretwo na uhaguku wa ugitiri mwena ucio magikuwa ekuirwo acio nio makoretwo makimathenia. Kama na mtu ako na bunduki yani hao ni kitu gani? Hii maneno ilikuwa kwa tangu hapo awali. Kwa hivyo ni maneno ambayo inafaa iangaliwe kwa kina zaidi. Leo asubuhi yani askari bila wamefika yani bunduki risasi. Na sasa yani sisi tunajiuliza raia na watoto wetu tutafanya nini? Imekuwa mpaka ni mahali mbaya sana ya kulelea watoto. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Wanjiku wa Waweru.